Shalom bakunzi banje muraho mumeze neza je ndashima Imana cyane yo mbonye bwakeye nkabona burije ngihumeka nivyo gushima Imana yo mbonye ndugije amaboko nkabasha guhicubahira Imana yanje shima Imana nizere ko nawe urugo so ni Mimi haye muzika Kentia muri série mwakunze cyane yitwa ishusho y'umuntu ndaje ndabazaniye bishasha tugize gute twisanga muri company ifise umuvuduko wa megawatt tarasobanukirwa neza na neza ushitse muri centre ville ni hafi ya Bicor siège haruguru yo bita ukabare kwa Ntiba aho hantu uhashitse uhasanga Ndufacom company ibazaniye imigambi myinshi cyane ariko mikuru 13 iyo migambi ni yiherero iyi migambi rero ni 13 nkuko tubibona hano kuri ino affiche murashaka konsora nkayibasomera imprimerie secrétariat public média télévisionnel production cinématographie publicité cérémonie de mariage dot état civil anniversaire etc. tubafitiye na informatique iri ku rwego rwo hejuru cyane consultance formation en anglais traduction et interprétation importation et exportation des produits chinois fourniture de matériel varié akabijya muri Ndufacom company ifise n'igisata ca Ndufacom support and evangelization team bakunzi mwarabonye vyinshi ariko ubuho mugiye kubona itandukano ry'ico bita amasosiyete ico mbisabira ni kimwe gusa genda kuri channel ya YouTube wandike Ndufacom TV ugire subscribe j'aime partage utibagiye na comment mbere ashobora no kudusanga no kuri Facebook Twitter Instagram etc. aho niho uzoruho rukurikirana ibiganiro vyacu.